Mwaramutseho neza inshuti z'amahoro 250 TV, turagarutse kubageza amakuru adusumira none ahangaha nuko Miss watowe w'u Rwanda 2021 Ingabire Grace ari umukobwa w'umunyacyubahiro umwe hano mu Rwanda ufite akazi gakomeye cyane. Uwo nta wundi ni Major General Bayingana Emmanuel, akaba akuriye igisirikare cy'u Rwanda kirwanira ku butaka, kirwanira mu kirere. Uyu mukobwa rero nk'uko mwagiye mubibona, aya makuru akaba arimo acicikana ku mbuga nkoranyambaga yemeza neza ko uno mukobwa ari uwa generale. Rero ntabwo byaba bitunguranye cyane kuko biramutse ari byo, kuko n'uwasimbuye yari umukobwa wa majoro ariwe Yishimwe Naomi, ndetse n'uwo Naomi yasimbuye ni Mwiza Megan, nawe akaba yari umukobwa w'umusirikare. Izi mpinduramatwara rero z'abana b'abasirikare baje muri Nyampinga birahita bigaragaza ishusho ya nyayo ya Miss Rwanda, uko iteye, uko ihagaze mu buryo bugaragara. Harimo n'ibindi bigenda bitandukana bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho Igihe cyanditse inkuru ahagana saa 12 kivuga ko yaba yatowe akaba Miss. Ni ugukurikirana rero umuntu akareba, kuko uno mu Miss ashobora kuba hazamo ibintu bitandukanye bishingiye ku byubahiro baba bafite. Uyu mu Miss rero twabibutsa ko ari umuhanga cyane, akaba yarangije kaminuza 2019 mu bijyanye n'imibyinire, ariko yibanda cyane muri globalization ndetse na psychology n'ibindi bitandukanye, aho yarangirije muri kaminuza imwe zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukobwa rero kandi akaba yarize amashuri y'abanza kuri Kigali Parent School, akaba yarakomereje muri Gashora, ariho yarangirije amashuri ye ya secondaire mbere yuko yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukobwa w'imyaka 25 rero abaye Miss wa 11 w'u Rwanda, Ingabire Grace rero, kandi akaba yaragaragaje imibyinire itandukanye nk'uko yanabyize, kandi akaba biri no mu mushinga wiwe. Aya rero namwe mu mafoto y'uburanga n'ubwiza bya Miss Ingabire Grace, ndetse nuko yagiye abaho mu buryo bugiye butandukanye, aho yabanaga n'abandi bakobwa 5 muri bo bugaragara ari Maripo, hari Amanda, ndetse n'abandi bose bakaba bagiye babona ibihembo bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa kandi akaba yari n'umuntu yarasanzwe afite akazi akora muri kampani imwe hano mu Rwanda, ndetse yemwe mu gihe yimenyerezaga umwuga akiga muri 2016 yakaba yarakoze muri Minisiteri y'Ubucuruzi Minicofine. Rero twifuriza ihirwe uyu mwana wa generale nk'uko bitandukanye. Nanjye ntegereje igihe umwana umusivile kandi uciye bugufi udatunze menshi azabera Miss w'u Rwanda. Nakubitega amaso rero, ndetse tukazabitega n'amatwi igihe bizaba byabaye. Murakoze cyane. Uyu mwaka ukaba wari Miss abantu bibikara, ndetse bakaba barabimburiwe na Miss Josiane. Nabonye aramutse agarutsemo ashobora kubona ibihembo byinshi bitandukanye. Murakoze cyane rero, mugirirwe neza, mugira umunsi mwiza.